anke man ye ni ehwe apomuden ho emma ye ni ekọ ye safety ho anke betimi aboa ye pa ba ye fa ho enu nti no china e wo so obetie bi because o china me mete wo ene ye tie but wa ba ha because you see aye ka say na accident you see aye ka say na bridge aye you see aye ka say na eja hyehye a you see aye ka ho asem ni nyina aye about safety yen hye da mfa ho o ye ewo ebetene suban na ewo ayentene Professor Kofi Ajekum boss good morning. Morning, Nana. But you hear Kasa Kesima me why? Prof Adinyira, good morning, Prof. Yes, Nana, morning. Now here. Nyamiado. Betia na matisa wose nyamiado mochina na birthday. Aye. Any just na me wish you happy birthday in advance. That's Nyamisha. Na the first time so amabaha. And better once na mechia ye TFO nyina and we did say your Facebook live. Yeah, le Facebook to mo show. Yes. And you mo hear from Facebook na show me. That's it. When so your first time. It will be more. I mean can call minia penny ho. Boss. Is the way minia penny. Be a drone. For example, mo de mo na musua de. Mo na mo ye efa construction mo ya de. O she Ghana de ekuko kosi ne nyoma nketenkete basic things. Wo se bia ye maintain. Mo na mo kire ya de fa sa nyoma no. An mo nkire ya de na ya mo refia na nka topic no. Na bedasi befa kunya so achia atiefo nyina mo fa nche me se me kasa na brofo no kakra be fo na eyampa de waka ni nyina no no kre in fact maintenance issues there a big problem yen as Ghanaians mention that na brochire bebre ntimi nka omode but ha no matena che into maintenance issues a big issue as Ghanaians for us. But then classroom ni die say ye share ye students na ye no mo eka ho asem. For instance, we do third year, I want the peak of a program no. Ye were a course in maintenance management. Yeah, I remember. From first year you do from kakra but do third year which is the peak now a course on its own. Nipa so pay serious attention crana with me developing so we school to become a maintenance engineer. Wona umusia no mfanya de maintenance there FBBA ho sabio ye a doctor for kra be kire say ye nipadua no kra ne hia maintenance isn't from time to time boy enkoko say o say checkups ye bibia no inti maintenance is about everything inti enye construction nko ba bia find yourself bia no maintenance ho hia ana dwumadie bia dia show say bia no maintenance ya dia ehia inti say ye kira ye say ye kire say o ye construction expert nko na also make use of maintenance but then ba bia o ye engaged in and involved in bia no there can be maintenance issues there. Into your channel to the broad sense, said be apply irrespective of the kind of industry you find yourself in. The principles are basically the same. The basics are there, so you should be able to apply. But the I'm asking this because some much we any A and B no maki. Ni ebepie na bi ocha wo ye adwuma wo me ye adwuma wo district assembly we me ye hwan site engineer district engineer and then certain basic thing bridge betimi abu ne mfa ho road betimi ase ne ahwa na tim. So I'm just asking what's the disconnect here challenge in the day. Yeah, na all say o ka say nyina me sere hwe wadim but me sere hwe wadim de me dwunu me trim de unim enti o kire o ma o manage the beka bia no motiase ayetiase obi kura to bibisa question ye engaging it me kofa our experiences and exposures the discussions and other things in class but then we bibia na it is up to the professional say ni pakro I say obe try to make good use of the principles they've been given and any man we sua no ni say nipa no koduro no na so say on make use of it and no yen should that member brave because the nipa here the amano but it's up to the person to ensure say at least na dwuma ye no be make sure say the right thing is done in the time bia no we encourage them I say the musua no en say paper nko na book nko so koduro be bia we adwuma bia no make sure say principles on the be adwuma say the be Ghana ye nyina be fa yentuma pafra empire de bia ye bono no. Professor Kofi
ajekum ɛna ɔte ne nka no ma me ne ɔkyena ɔne ne yɛ celebrating nti ɔkyena yɛ celebrating ne yɛ celebrating no nti Professor Imara Adinyira dean elect ɛwɔ Kwame Nkrumah Suapom baabi adansie ne ho nyoma ni nyina ho akade ni nyina kutu no ɛhɔ ne wɔ na ɔkyena ɔne yɛ bedi nkɔmɔ ɛwɔ Kwame Nkrumah Suapom na ɛgya ɔba nam simpacho Prof wanya abai die minta nyaunti ɛne yɛ ndi nkɔmɔ ɛfa sanyo Prof minim sɛ ɔkyena ɛbɛyɛ very interesting but wasua ho adeɛ woyɛ member ɛfa yɛ bambo ɛwɔ construction no wasua ho adeɛ ɛdɛn no wahu so far ɛfa Ghana ho especially nyoma kra ɛsɛ akokɔ kosi yo nana mɛsan da wase ɛpsɛ ba no yɛ dansi ho nsɛm construction ne apomden boni say health safety ne even environment na bebre nsɛm bebre na dia mesua de ne ma kyerɛkyerɛ ho ade ne me ankonko bebre di ho nkɔmɔ no ɛma me hu nnyama mienu ofa yɛn boni say informal sector yɛn a yɛsisi dan a yɛn hyɛ dan enye contractor wa register a o yɛ n'adwuma no ba no saa fam na nneɛma nko yie kura na ba no yi companies akɛseɛ boni say top construction companies Ghana hire from K1 B1 construction firms na yɛ akɛseɛ na okɔ mo site a hu sɛ ɔmo de nneɛma atokwan ma workers na pom den ɛkɔ yie pa danu ya em say last year ye conference bi wa ha abrofo fee countries by 13 and a buy car conference na omo kuma say ha ye conference no omo po na omo come hotel a omo fa construction site a contractor papa eye adwuma ho ntomba omo say o Ghana ye ya de pa am ka tom so kwan omo fa so ntina zemedum ko fa mfichire a ka mbe hu say nti eye nyoma mienu informal sector ni de nyoma nko yie kra eye how papa Professor oka informal sector na omo ne hwan mu no eye some mason for na ya no mo blocks na answer day what kind of informal sector yo nyanum bia omo ayomo contractors okay just say on register company no kran so your contract onya jobs so ye okay I want to pick up shovel ne wheelbarrow ne igwe chire e be o ye mason be 15 years yes on friend who mason no friend who contractor that's right because oje job no e bi kra ye drawing bi na we see omunya adwuma pa omuso na doors wo system no na omo no sika ne die ni mebre ntama apomden asem de omo fam adwen ko hokra me pese me tia say apomden sesei apomden se o ye blocks na wo si anu wo no madura na se de so ka apomden wo ho se o ye adwuma na ngas adwuma na ye no dansi ho adwuma no oha wo ho bebre a wan hwe a betumi edi udam na omo do mo ye a waje nsika na wafa boys not the boys na group na boys na adwuma mo ye no ho akade kra be bom ho ban kra no fa na adwen anka typically nka obi ewo site say informal say anka anye bia basic academy ben anka wo hu say okay at least say wundru A4 no kra na wo baby construction the basic academy kra ye obehye oboni say helmet chair ayesha bibi bo so kra eye ene mpobo a wo hye ye wo safety boot a wo hye de ko site we are mason now ye concrete ejuma wo gloves a obehye rubber gloves a obehye wo side hu hia pa isan say cement de ka wo honam a de ye wo honam no hu ni sisi a we don't know say na nu cement ni mo just say inti basic so obehye helmet obehye wo rubber gloves a wo de ye ejuma ne wo boot se na be ya wo nan enkobo bibia na bibi mebo nan so improud basic na so obi nia ofa ye site bibra be hu say na okay or ye concrete ejuma mixer kese si ho pa na o share singlet jina ho na etutugu ne ho sa opon a so we dware okofie waginesi by day sika what's the danger say cement ne sa anwea no call widie mu sa because minister dodo na ya de insuo keke bi na wo de ye na owi a wo call bi wo kra na edru time say wo so odidi a o kokro ne nsa kakra bi di ne nsa bon insuo ye mu bia na say wo wi fufuo de ababa beto aso cement de how about pa na cement here de
efra concrete ha na how ni bi kwa enye se egu hunam wo hwie cement kwa egu barrel num kwa mbeye mixing no cement no futu no kwa otwiko mu no eye asem kese pa na de bebro nanso cement na ka honam so odi nsu apepa nanso when is reactions be start take us wo honam ni no ni sisi a enche bo nse na start ma how bebre omunya omo chest problems infections bebre enam ejuma mo ye omo fa ho aka de omo fa de omo besi omo hwene ni omo no ni ade nti e ba no akade ni de a e betumi di hu komo bebre nanso basic ones je hia say obi o ye ejuma site bia o nya say at least obebo no ho ban say dia ontwi bibi nkoni mu nti ni nose mask ne che obehye ni boot ene say oye concrete ejuma e say ohye gloves ebema cement no enke kanka ne san kofa oha umbrella enti ochina no den na pese yehu ewo great on patch of eto so mai ochina minim se oba be kasa a kire Ghana fo en central for ye beba ho na yenso ye stakeholders nse ba betiu den na Professor Adinyira be ka kire yen efa yen na ye si dan because they say construction bebre ye ekoso oka we many abs go me hwe me mesi ni adwuma no mu ye na je emfa what would we expect tomorrow? Yes, you ochina nkomoni de komo ehia ye nyina na my ensa say inaugural lecture sem no enye university no enko a time a university no de dia ya hyehyɛ wo university ni ade a yesuane research aye ni ye de kwa bontima bamfa sumo bia nti lecture ni de ya hyehyɛ ne senia obia benya ne die fim na komo ni nyina akogina enyama mienu bako ye senia medical kai no ufa construction site a contractor papa ye adwuma ne mbra koso ho a enyama bebre ekoso wo site ho yen ye friend holding chance no mbi age site no ho no ukoma enyama bebre ekoso ho a eye ade a senka abontinfu sua ya kebebo mu wo fie ne omo mantem pa okay na so sa construction site nyina ye ka ho asemi esi mantem ho okay na ye wo sa suehunu ne kwan pa ye de fa so ebo ye ho ban ne ye environment ho ban na ye de ye adwuma wo site ho nko an ye pia bonten de a de koso ho nko ye kra no na ne ade a wo me research me ade ma fa to me ho so say ade pa ye kire ye students a omo ko site a ye hwe mo ye ne ye no ade na omo mfa sa ade pa ne nkofi ade na omo mfa sa ade pa ne kire omo ben site omo so ensia omo so hu a omo kire afoforo bon se mantem no na ye apom densem na etumpon ano no a nye sika kese bia nye government na be ye bibi kese bia ye nam oboni se transfer of knowledge kakra ananka ya pom den nsem akonenim na yi efa no informal side no so nkomo no ebi be ko ho okay because ye GDP say de ekokoso no ebdudo na fiye a project no ye ya edan no ye ndia ya ye sika say ye si dan man Messi no ba site no wona wo betia ni sika so ye djuma ma ono je ejuma no pe enya ni sika akwa ni bibi right nti oba na se o de chalewote ebe ye concrete ejuma ho o de chalewote efuko 4th floor eko ye ejuma ho na weni tia wanka hwe ya on de obeko pon a obeji ni sika on de ni pa abo ani so mbra yeah oh because hababo na edi mu bia to nya kakra obe ya ha nti ye a project here India no se ke betum de enansi form se wo be ye mortgage ma o mi fie she boot papa for gloves bra yes I cry me farm that's good man farm obi fufro so hey on ba the boot ba me be ma no ohun se wo be sa obe yes me te wase a ochia no de no be ye yenso ye client yes ye nchefa wo ye chefa ne se ye mfa ma obi ana onye na adwen so no so be boa safety and health yes. Okay esan say sanko informal for eno mudi nkoma ye nimpa say omunim nyama na ye no maso den aso maso den na ko esika asem so ha nti say ye di sika no ekekere omo a ombe ye de so because we sika yes ombe ye de so me na nkomo no so bi be kwa ma ye nyina we ye mfie ni ye mantem na enyama bebre koso we mfie a senka oboni
say ye train adwen ko ho start ye research ho a ke bi hu say your safety health and environment problems o fie pa. That's true. Ndi komo no so ne obedi komo no manako nneoma kitinkiti bi a yesua ne ye kofie ne ye ya e bi say wo fie kwa na uni fire extinguisher kwa wo fie eyo how ye nyina ye wo TV wo fie enso fire extinguisher ye ndwen hu kra nneoma kitinkiti bi say bi a wo fie kra no wo pese wo hyi nwura se ne se wo ye na enkofa how ma obia no exactly ye be chiche saa se hunu kakanka no bia nya bibi de akofie de akobɔ no ho ban ɛna nkomo no aban de ewom nkomo no Ghana Education Service de ewom bia begine de contractor for so de ewom pa na ye to nsa fro bia a better time be ya me ad mo china 4:30 na lecture no be start na emom no ye wo boni se exhibition ya hyehyɛ bibia ye pese ye de kyerɛ obi a obeba ho nte no nyame adoma 2 baby exhibition by 2 awia no 2 ha nte fi 2 nde na just a great hall behwebi na nyame adoma ye ma me vice chancellor o be ye possession ma ye radem ho 4:30 na wedi enim na KNUST nyama pa yegusu eye no ye so ya che ma abontemfo enya so emfa so that's interesting nyame adoma enya 4:30 na nkasa mpacho 2 na wo ho behwebi wonyoma bi na motiri na KNUST for mo ye de behwebi behwe ensa no nyuma papa Mason phone nyina momre bi mo amwo amfikyire obia ochina ye be forso wo ye adwuma kura jai ne betie bi ne beboa wo fie nso na ye wofo anase obi ye adwuma anase wankasa betie bi de ye education no mpe te se NDC ne MPP bra ne betie saa nyoma ye betimi abɔ wo ho ban ama bibia aye Professor Kofi ajekum final word for ochina the mechanism echinani de nyame admo so obiaba because you a lot to share with the general public ebebo obia nti obia mo ne ho ban na on try na omra emitie said be ya ye nyina ebetimi nya bibi nkakra na ye de ahwe ho so na nyini cha nyankopon pese nyini che no ye timi nyini cha achesa we Prof o wankofo bi abe acknowledge o ma edi de bebre na yen KNUST for the nya platform na pese kai and vice chancellor here for omona omo chechiri bibia ma university no bi jina na so nti ebebo vice chancellor na yempemfo nyina provost fo ni nyina na vice chancellor registrar mu nyina na masan so afami department construction technology and management say hona oje ontitie that time na building technology see ya trim ye nyama bebre inte construction see amaba mu de me ba be PhD wo the bejo fefe ya me chia omoso na me am faculty senior udika introduce me no amato abama me say me be di omenim na faculty a make say ehu hia wo yen development as a nation built environment yen YCC yen communities ni and then inte faculty a architect for ho planners ho land economists for ho ye wo pomohwe center for settlement studies yen fie ne quantity survey ni ade yen na ye kasi ye chechire oman infrastructure yen esi yen na so pa enti faculty bia yenya akwenya yi ye chia so na ye san to nkra se faculty bia ye ni mu bedi nkomo bebre right esan se ye bebre a ye pese ye de boa na ye chechire Ghana na ye senior ye nyina ye penu no that's it Prof Nhyira pa like I said we asase nti they say there enimze bibia na tete we ni nyankopon instrument so ochina nyame ya doma 2:00 na ye wo to support this good cause. I'm so happy because they all here in the constant. I was here about chance we nya wie ni record wa adechi enzo e baba be boka accept ni aye ho story ama enkofo enzo ate bra so yankopon Nhyira no motivation enya wan campaign di manwi nyame Nhyira pa ene bibia menim say more to come ene Prof ochina beba wow bra o bona baso no yam pese me fa kwenya is na me so me bona baso oti enimpa na
yɛkɔ so ɛsrɛ sɛ nyame bɛbɔ ne ho ban na ɔne ne di dwuma ɔte yɛnim paa sɛ university na yɛnya opportunity na mo ɔmo te yɛnim saa no na ɛsɛ yɛhyɛ ɔmo nkran ɛti Professor Kofi Ejekum yes nyame ɛnkɔ so ɛbɔ ho ban ɔne ho di dwuma ma ɔman Ghana. Thank you, God bless you for making us proud. That's it. BT09 fo nyina nso nyankopɔn ɛsɛ yɛda ase ɔkyena yɛ nyina yɛ nso aba be support but do pedan a ɔkyena Getsa Properties bra ho ona de bia woton asase ne dan nti bra na ebetie bi nti ɔkyena Getsa Properties na nasapon bra na ebepɛ asase pa na ɛtɔ ne betie this lecture health and safety because here obetimi afrɛ no 0249136582 na nasapon Getsa Properties